Alam mo guys, dito tayo ngayon sa American Eagle outfits. Guys, oh. American Eagle tayo ngayon. Kaya 180 siya, oh. 80. Isang praso to, 80. Ito lang na guys. American Eagle. Magkano yan? Ano? 190. 240. Buy one take one? Buy 2 get 1. Buy two get one guys. Ito sa kuan lang to. American Eagle sa Manuel Hiramol. Ayan naman, taga 190 siya. Ayan. 90 siya. Si Longgo kasukat na siya. Ayan. Ganda pero mga mahal. Ayan guys. Kasi mo guys, oh. American Eagle pa. No, bakal talas kamsa-kamsa og ya. 173 ta. Okay, so. Buy two get one. Ayos mga guys. So, sinturon. American Eagle, sinturon guys. Kung talaga dito sa ako, no? Sa Hiramol, Manuel. Guys. Ayos yun. Pulo. American Eagle. American Eagles guys. Ito guys, buy one get one free. Yan siya guys. American Eagle.